الجزائر إذا مليت الزلال يشجع تنضيف السن حزنا يولمي النان حلو الناس الزلال سارو في القاعدة ملي تغزال ويسلن الخضار يسيترو أتواغي في ديال الزال بويت الموسى غدو حزنا ثورة موسى يسنا كم يدي مطروط يزلو سلسلة الصغار ذا وحيدي تجات عبوط حزن تجمعتي ديما ولا ذا قرود ديال دوح الصروط باش غيصبرني الناش زريك ولا دي الناسا حزن سنة دول التماش لخيالي شي يسفل في الزكا خاص موسى تبقى الهيداش وتولي كتبكى ولا شوي تون الصيفاش ولا شوي تون الفعايليش تنضي ليك ديال الحاج اسمو كل انسان زندودنيش ودغاسة فوزي والتماش تبولة تكشفلي عداونيش 25 ديال يوم والتونة تدي سكر يا الوعى تدي لحوم تقول لا وين يجد لاصر تقول لا وين يجد لاصر فلاس هذا زيرت اساس اترو فلاسيك بالعمار يسكى العهد ورد سيبري غير بالسيروري وخار يسكى العهد ورد سيبري غير بالسيروري وخار وسن طرزان ودي شقيق هي ما في هدايا الصغار دي تمورت ناغدي البراني معتوب مازال يدار دي تمورت ناغدي البراني انا عجيه من يدار دي تمورت ناغدي البراني الملكه من يدار دي تمورت ناغدي البراني هي يزود الناس مازال يدار Donc ces moments, si on peut dire entre parenthèses, ces moments de bonheur, les moments de bonheur, il faut que toute la société kabyle, amazigh, algérienne se mobilise derrière ces leaders. Aujourd'hui, l'UNES nous a laissé un message de paix, d'espoir. Mon nom est Combat. Donc, c'est Gersdet, Nkemmel, Nkhdem, Afouch Dikfous. La Fondation Matoub appelle tous ces enfants à venir adhérer, à être à côté de cette structure qui revendique avant tout la vérité sur l'assassinat de Matoub Lounes. La Fondation Matoub, elle est là pour protéger l'œuvre poétique et artistique de Matoub Lounes. C'est très noble, c'est vraiment noble. Je voudrais juste signaler que la 3e édition du concours de poésie, elle se tiendra à Skwasegui, donc c'est à partir du 22, donc on va essayer de fixer une date. Et toutes les informations concernant le concours de poésie, vous pouvez les recueillir au niveau du siège, non au niveau de la presse nationale. Donc ça s'appellera le